tode. O baba Jésù tún kàn mí o. Eye de do sanfọ, bokana mi dudeji, akọlọ tún kàn mí o. Esana mi. Mwana mimo troje bomiso wa eheyin oje miton yoyo eheyin osun emeto roro jidosun okwefo elan konkun chopo bo minana kipa kiko hallelujah dape nue do han metato eho ehin igborito orato bo hora mi mo timo to alo do mi ji e ma cho mi do bo hode do alo eton e na so no mi ji nkan mo maya fo san na yo achepipa chuno le alo achepipa mo to le gba to Jesu sin come iho pipe ke si Jesu ton bo mo eton tali mo kanjo eton tali e na chomi bo na hora mi bo na chonye podo mi ule po bo ni fiflina me do mi bio podo me podo o afodio mi ma mi ton po bo mi do e me seme mi na so mo ngba mi le wa sume credit podo mo ison bibo chiwe ton si bo mi ma o hota kitan na mi hota plebu chiwe na ro do hiaro anything to jere mi ton me nwe hopla o jere mi ton me le en nu emi do aho ntunde me budu alo de me na los kan do ton de mi modo de mi le do o jere me te mo so pope to le ton yo e ko isi la ile ye do lile son hunle gangodo igbeto chiwe igbeto hodora na los kan do le kona son oklo mo ko dali bo mi mo George yi na ro gbon ton aton yewe zo mo sheton odo osinpo nu dabla hon dagbe ton bo mi so gbon to mo aton yewe zon erija ton po omiun po to hia na wedigbo chiwe ton agbeto to Jesu me hallelujah bo ebe de na yin hota atonto na wa su ndo yin hota ene ye irodo son osime bio miome son osime bio miome lendo de lendo manvo lo son osime bio miome lendo manvo lo bo ita utu we son osime bio miome si gando yin lendo manvo ni mi yin o nupa ye go to mi o dodo o yewe zo mo cheton bo sinpo bo mi do hiaro ndabla won dagbe ton ton son fle bo so do yin yewe zo elija ton bodo mi opo na lo do hia taji do chiwe yin beto leto bon ason mentali kele dide Jesu Christi yiba ido to pipe me bo lo mlo mi nu eto lo mlo mi na ipon o weta o o Matthew ton me o ta eton o Matthew o ta eton foton kun elan we foton kun we we nando bele so afo eton titan do je wi aton hia do le mi do to ganji to asan shiro poto godo Jesu yi Peter Jacob bo Joanu no visun eton bo gona bo henye heji wa bio o se de me tola agbasa eton so dion to yenu kume eton to yenu kume eton so sise di ohwe avo eton so lesun wiwe taidi hihon bo da yego moche bo eli bo so auhia ye to hodo he Peter gbon bodo han Jesu do mo okluno engona nini no ofi hie so dro nyina basi avaja aton do ofi do pona hie do pona moshe do pona eli le egbe to hodo to ayego asro sise mana de shion ye bo pon ogbe de son asro me to dido mu
Ewe ovi wanashe mereme nyeyi home te telala mino se eton. Oui, maintenant, nous comptons les sorciers. Ye fledge nous kume ye ton ji bosoyi avosato. Ti sou so wa bodo alo ye ji bodo mon mi fon mi avosato blo. Si se nous kume ye ton le dwaga ye man so mon mede atavo jesu do kere. Bodo le ye jete son oso ji cha. Jesu kona ye do mi do mi mon lo hlan mede blo kaka ovi gbetoton nan do fon san o shiome. Nou konta eton le so kase domon eta utu kawe we kanto le domon eli we na wa. E wo so gbon bo domon eli mboe na wa. Bona so onule po go do teme. Shiba nyen do hlami do eli lo ko wa. Yema so nywe. Shiba bo wa onu de pepe he dro dwe. Yero monkerega we ovi gbetoton na chia susu son yede. Weni nwe nukonto le tun bo Joan Baptisti ton dohan ye we ete. Alléluia. Alléluia. Bo no mo mi pon weta no me minamoro ye na tro je Kristi Jesu na lo singa so ya to kigo eton me bo awuso ya me ezombo e kan mu kumeton tanle tairi aho nu kumeton to sise di owe avoeton so lezu wewe tairi rehon agbasa eton ko de dion mene bo enji chawde to nukun yeton me bo ete utuwe dion mene ruin bibasi to Peter chaki bodo joan bo si me tade na vovo ato tade na titan nloro o gigo pipe Kristi Jesu ton toki ave son chiwe wede na devie ton le. Kita utu edo yin toki ade son chiwe wede na devie ton le. Inomlo mi nokpa inugo minamuro to ota foton nukulo po do teme bele son afoeton ko nukulo po teme mi unado ledo. Afo konukulo po je konukuanton. So o jlene me we Jesu se nado dido hiahlan nukonto eton le do. Ewo manano ma je Jerusalem do bo chia onususu ton. Son mero le po okan yeweno le ton po we kanto le po si bo yi huhu bodo to asan aton to gbe ni size daga. Peter so yi bo se nando yiwohe domon jewe ni wale blan to chiwe okruno emana tin han we gba. Shigba Kristi Jesu nemo ele godo bo so dohlan Peter domon ton son godo she satani zanu agbali we hie hlami na hie ma ha onu yin chiwe we ton gba atavo onu betoton le. Beto do hiaro wende Peter do dolero yo amaku jewe ma di keblo nu yin betoton chru betoton we Peter do Peter mando chru chiwe we ton. Bo ewa jero Peter ni monu kunje me ntoli wo hainero ndi nudomlo ena yin ndebo na te veto iha Peter ton me do ne gbo yiro mi do satani mo yiro mi gbeta we de la ibo do namlo gbo chiwe we ton do son yen Peter me domlo mi u Kristi lo yin Messiah o fi pepe okruno ton son o lo mewa but this one mo satani nemi o Jesu Kristi no wa to le do yin tito kwikpere
Edo ado hiero. Nando monko na we na los nando ble wedo we ehio. Non mwe he me ha. Bo mi mwene edoto tite de echi domlo kigo Kristi Jesu ton pípéré rẹ̀ eyín bọ̀ èkó tó ya ehe eyín o ehe eyín onukplɔtɔ Kristi tɔn lɛ bɔ miu ne sɔ kpɛ tin kikan da yi bɔ miu lɛ lɔ so wa do hihia bɔ eyin dɔ mlɔ akin do ma yi se lɔ dzawɛ wuli hia lo kpo de sɔ die lo Kristi Jesu wa kigo eyín tɔn lɔ esɔ hia Peter lɛ mu Johan lɛ mu Jackie lɛ mu bɔ etɛsɔ kan da yi bɔ miu lɛ lɔ so amu bɔ hun nukuntue nho dɛ lɔ nukuntue ni hun na ni si ka mɔ kigo Kristi Jesu tɔn bɔ eyín tó hia awetɔ eyín nu he zɔn bɔ tiwi ɛwɛ do yi gbe na mɔ kɔ ni dzɔ to eyín Peter Johan o Jackie kpo nukume wɛ eyín lɔ yedo hihɛnjɛ gbangba avadza atɔn henɔ xɔ gbɛtɔ sɔn biba etɔn yi fifonu bɔn avadza titan henɔ xɔ gbɛtɔ eyín lɔ mlɔ mi kpɔn awusɔ hia etɔn edze te toƒe nue Peter mɔ motse si kadena tó mɔ etɔn yi mɛ he dɔnsɔn si nɛ mɔɛ miu gbɛtɔ lɛ avadza titan henɔ xɔ mi wene mi tito ya mi tɔn si xɔmɛ edo yi sun o edo yi nyɔnu o edo yi aho o wɛyin o sin de gbɛnɔ yɔrɔ o liquide ami o teki wɛ yovo gbɛnɔ yɔrɔ mayɔ de nka yɔrɔ sin gbɛ o gbɛmɛ o kun gbɛnɔ yɔrɔ o sin lɔ ɛnyɔ ni sin lɔ do o nyi etɔn bɔn ni o sin ne e wa yi sɔn nyɔnu ko wenue o xɔ lɔ eko wa ehe wenue na dzi yɛnɛ mɔ lɔ vidzidzi etɔn o sɛ kpɔ o sin ne nɔ xɔ ehe ofi to xɔmɛ sɔn ehe o nu nyina kan lɛ si na do hɛn akpasa etɔn kpoku kpo lodo ati gbigbɔ ehe pomɔ tɛn fie mɛ gbigbɔ nɔnɔ na do si na do nido nɔ kan dzi bɔ ni ofi tɔn dze gbangba gbedzi zɔn le etɔn enɔ bɛ bɔ mina mɔ lɔ hia de vo de sɔ to flɛ motse na de edɔn sɔn si nɛ eke hɛn wa na mi ehe o sɛn wa alɛ nu xoxo bɔ o se lɔ mɛ wɛ mina mɔ dɔ akɔta susu o hwendo susu o gbe susu lɛ o aho atsɛkpikpa susu lɛ to ayi gbadzi fi yeze dondonu o hwe etɔn hwendo etɔn akɔta etɔn o to etɔn tɔn do bɔ mina mɔ lɔ fi de wɛ akɔta lɛ bɛ sɔn fi de wɛ hwendo lɛ bɛ sɔn boze lo o sɛn dzi bɔ mose dzi wɛ o sɛn bɛ lɛ sɔn wɛ dzɛ lɔ mlɔ hwendo lɛ akɔta lɛ yeni tɔn yeni wa yi nukɔn sɔn o sɛn mɛ na do gambia kigo tsi ɛwɛ tɔn mɛ ntoli mɛ yi Kristi lɛ mi do nukɔn yi to kigo ne mɛ bɔ akpa awetɔ he avadza he xɔ gbɛtɔ wɛ alidɔn mi tɔn alidɔn ne mɛ wɛ walɔ mi tɔn lɛ si zan mi tɔn lɛ nu egu mi du sɔn tɔgbo lɛ de o aho nu lile mi tɔn lɛ nu yi basi su kpɔ fie lile lɔ sɔn dzi lɔ ntɔn sɔn alidɔn gali wɛ bɔ mɛ he do to hia alidɔn avadza yɛ tɔn yi hã mi wɛ yi Eli na yi de ma ku mi o dɔ dide gbɔn ehe kɛkɛ miɔnɔ kpo sɔ miɔnɔ kpo do hea ka bɔ si wɛ do dido hia dɔ nu he to sɔn alidɔn mɛ exɔ akɔɛ pataki ni yeyi zan na kigo tsi we ɛwɛ tɔn bɔ sɔ de exɔ akɔɛ sɔ ema do kigo sɔ gbigbɔ mi tɔn he gbigbɔ Kristi tɔn to mi mɛ ntoli wenue gbɔn Kristi ro wa kpoku o fɔn bɔ ɛdo dzɛ o dzɛ yɔyɔ hia dzi gbolɔ o hwe titan o hwe awetɔ ka bɔ mi do tin to l'an 2026 o hwe fo elan o ko nuku tso kpo lɔ to dzɛ he mɛ edo do hia lɔ mlɔ kigo Kristi tɔn exɔ akɔɛ ntoli mina mɔ lɔ kigo Kristi tɔn wene Kristi wa zɔn lɔ kpo yesu abɛ lɛ o hwe yɔyɔ hihia dzi bɔ mi tito dzɛ mɛ mi tito egbe bɔ enɔ mlɔ mi lɛ kpɔn eyin o ta de na o Kristi tɔn de eyin to gbigbɔ mi tɔn mɛ na wɛ maka lɔ mɔ gbigbɔ ɛnɛ lɔ ne na wɛ mi kan nyuiɛ lɔ tito mi mɛ gbɔn wenu de kpekpe nu de ado lilɛ dade dro dagbe tonu sise na tiwi ɛwi kan tsi tsa lo gbɔn asɔn etɔn dali
o dagbe wana nozo chola no nyozo nyon aho wanyi na do ho nyozo mu he krisi wa bwana bona gigo na temelole wende kwekwe ndi ado iwa eme jewe do iwa e mo ma se ali do to do iwa kristi si gbigbo to yeme uwe do iwa uwe eniru yiye na miro beto iko jile poson tile ene me ka dedi yeme po pa we tin na droje na do siga do mu gbigbo kristi ton lo yi mi o gbon de don we but wenu emi ma mo kristi lo mi o gbon ni lo to chichi to mi me but wenu emi mo kristi le mi o gbon ni lo yin kita uwe mi siga do nyo ndagbe do fu na nya kan ma mo a wenu emi o gbon ni lo ye mo te yeze dagbe podo okupo gbepo 30 na alo mi to me but mi ule lo so da di enya ma nyon we nyon a ma kan de le si ba wenu kristi si mi o gbon aton po yin ho mi o yin lo po yin ho ni dali ndagbe di nya kan di hallelujah but gbigbo kristi ton lo to me we ya faja atonto yin peto hento bo lo propo eton la yin doria titan agbasa mose osin agbasa si anzon da mo le ma hon le me gan mose si o sin lo su mo ma hon le me gan mo hen o egbe to gora hon egbe do bi o egbe do me lo peto su poji bo ti e mo lo ko lo ma pa mi so se gbon elija ji eli lo su ji po elija ye we gan le po yo le lo su ye ton ba si repe mo ali don lo si ki kron dari si ba wende ye ma o mo mi o ma kristi ton tita yi me ye mo ndoro ego mi na mo ro eli elekwa bwayin o me botana to ntoli do mo wo su botana ye we kan le me de na ro ti e we ka wa so na ma mi na flin do ni ma he mi do gun ye we zon elija eliton abi elija ton do gun mi on dali mi do mo e ma do tin do ho me gble na do se do botana yi ntoli o ho kun ton do mo mi le ma wa na do se do o peto ba atavo peto ni se do mo o hun nkan uwe zo mo aho vidu to eji to ti ewe nkan bo eleko a bon batisi joan me bo iwa ita bibo ne ti ba we ne botane po to o titan we ne we ta manti u to me po e mo troje bo so go fon to ki go ti ewe to me kaka wa so hia to o so so eji kristi bio ki ko fo di o to me hallelujah bo ye ogbede wa di to astrolo me wenu peter do di do mi ni bo ba faja ton lo le bo ti e wo do di do beto na de agbasa alindo ati bibo ye na pa faja ro yin pepe si ba pe na mo kun do mo ki go afaja beto he yin ton kin clean ton bon gbigbo kristi dari we ton na nya uwe o pe lo di bo ti be lo su bon wa do ho to aso mala de me mi na aso sise he do mlama e do yaro me krisi me do jo to eton me jo me ta idi me ro su sise we e di do me we yo fi che vive hende e mo wa ina che mi do toi mi se ton bo e no mro mi ka se krisi jesu ton mi na to do toi we ni mi ma do toi mi ma singa se uwe ton son osime bio miome so osime bio miome lendo mavo ro edo dido hiado mavo so de mi na gon osime bon miome bon mio ki bo ton na no mi me o mi na wa so ji wuja wole ki go mavo de betin to te kun mi ki go mavo de ben mi to bo mi na so ya to kinkan ki go mi ton na to me nko dona mi konta edi kindi de mo troje yi na do mo ya che to wenu e ko ku godo ne bo mi o se ale poro bo aho me no pe kun apasa ko jo gbigbo dogo le wo no yero mo gi le yo ba ile bi bo lo o go chi opo ti me tu bo epo ti no mlo mi bi aka me na lo wa yi o hogbon so ache mi ton yo vole to me fi bi o hogbon èrò àmàyè òkàn èrò trópo elan tó jẹ hàn mẹ bo nto koliche ji to hoche me bo nto avivi nto pedo na chiwe we na de no le po yigbon do di ndom lo edo kitore ni no le ma buto do bo wa di do ndo akwa ma han mi ba le po di so we no amonia ba hodo mi
mi tata mi foto lo ma no di de jeru njura ni jeru kona mi yinu kona mi bo dene ho ente bo do hi hoko bo kuno to ze deche do bo pe o deche li lebo o de do yi gbongbe kon me bo ete na mo po nyende nto de ho e wa ta ido amlo we choni o amlo me bi o madam lo ma so no kle bo e hun kunche bo mo ki go pasa ati ron cheto ebo atairi mehedo huipan bu nyokpo kaka wo de madoda when we think to de aho no wa to iwe bo da support chun so taito o da bo to hei to taito bo eto o flower da gbele tenti flower role su flyer bo yoro rose bo to tenti bo eto pipon etete so nwe flower role po lo de han to nko bon ni foson mi mo lo me da de hun ka tema amo en so beso yi mo wa check pe do na ti we ri bo ye hun ku che mo mo kigo basa eton e to do yaro lo po mi ton le mi ma won agbasa mi ma po we ali don gan hen je gbangba do da gbe ja bi do yan jibo si ba we mi tin do krisi ro ki ko re gbe to take mi ki gode pe to take mi apostle paul ndi nudo e do ho ki go ne to ndi we ma collecting to me do ki kle en souffle vous teme to me to bon son lo po mi to le dali we ki kle ne na hi ho do mi to bon ho de do ye po krisi jesu ni na mi li sien hi ho na son dagbe to pangba podo lu glopo na ki go to kan soso na ki kle mi to ni si kan do yin na ki go to kan kere to jesu sin ni come bo inumro mi na kwesina son sime bio miome holendo ma voli e do yaro meri pepe yi krisi jesu inumro me lo treku ina mo pe ma vo shiba ma yi krisi jesu mi o gba ni na tin to me chowo ko we ma pe a intito ena intito nkodero ni amo yi krisi jesu amla intito no ni atopechisi abiya wa segbeche to jesu sin come le ganro ena yin taji nubo to presente me ati hon to me bo enomro number 4 numi maro ho cambio ke unde we gbogbo to nami na do henche gbangba kle de nko do dai do do de jiwe we do mi do to krisi jesu do wo we mi de toli wo me mi kon wa ina mi to pipe do me mi won na ta bo ando to me de aron si ro me lo to ho do ho aron si me ro ho gbe we o ho kun to no me lo yen tin to honji to so ya si we ta le me o ta to atonto afo ton ko yen tin to honji bo do ho ho he se o gbe che bo ho na mi yen na so bi ho me bo na so dun o ye po kaka je we jai e ba iro e la no po do me po kaka so yi ma vo me we na kamero be ado si o ho gbe ho le gan to ado si be do ho na we boya ko ise tire mi ateme bi ato ti ro edo ho na we na no skano na we kogona do ba igbonle sigbonle tin gbonle bo ho de do to ni na no pupe lo so ni na ni sikando si na no skando mu dide krisi jesu trodo bo na o tadena mi ma loton nko de do mi ma gbo apa okigo ma fo mi tonton to jesu sin ni come mi bom mi no tede na sin do hore baba to jesu sin ni come mi don do do bom mi ma o taji son sin me bio mi o me holendo ma fo de bo mi ko de na taji we o de mo yigbe na mi o gban krisi ton sin lo ipita to avaja yin me ndo ani na ye moncheme do bon oholo dali ni sigando ye do nu ji ye to gbovona nu gbeto ton le ye lo su gbon mo ado krisi jesu ado na peter we ne do amakuba ogbere anano ma oniyan lile moko do bo wa le bla na bo ado do ni do okuro ma vo ki gode be ti to te pon mi bo gbeto de pepe he mako yisi bonu dibuna oku ode to yin jesu to me do ani to de yai na nsi kan mo do okuma inde pepe ndole ado mi ma dibura me nkan wa pasa ma ogbe bo blo
si ba me mina di buna me kan wa basa we no kwa basa po e do no na lo kan wo ali do na lo si se do mi o ma fo me bo o de to Jesus sin ko do ye tin no di buna o kule ani na e to ya na si kan no no kwa kwe o gbe ma fo lo o to ma fo lo e kwa kwe nkan o ku to Jesus sin ko na ye nwe po zizi po ye si kan no mo tun je mi wa i ka e to na si kan no hun ai ka e bi e to na we na lo si kan jodo ani si kan bio bo ta mi o gba ya yin to ye mi na si kan do mo di de ye o no mo do na lo se di de ye kun kan to no se do to Jesus sin ko mi we ko yi we se le o je de me mi te bo mi do na khwali o nko de hi hun na lo khwali o to je po ke po zan me ino ni go mi sun yo to mi to Jesus sin ko mi no ho do me pa me ajiji so won to me wale so ha gbe me so aso me so won to me so kota me so in akota me wale na lo kan do ho me ya se ajiji to yin Jesus to me mi wo khan a che ki panele o Jesus to rien che ton gbele to bezan devison to le ton yi devison to le ton yi a conviction le di a conviction to le di o won to rien che ki won to le po gbele to Jesus sin ko baba mi wore na hikoto ni sigano akunto eji nino wedo mi to leji na ma yo we ma o mo we to nugbo mele abi o so mo bo jo alo to do le ni sigano le ko aye me to nugbo me gigo pipa ye hallelujah hosanna na we na yo yin baba he no wa nji ucha o bo me de pe man kan mo do ego iyo pe wo ipipa wo yo pe to Jesus sin ko me la o de rote ni se bo mi wana mi do wa lo dagbe bo no ma yin ohota abi yin tona e ton so mu fun mi ton le o yin o chi mu fun mi ton le dali bo egbe mi na ma o ho gbe nu e ton le e do do le do o nyira ka wa iwu to ayi gbaji do to do me he tin do ayi gbarogo na do hon adona onyaro se na godo anisi onyira ka iwu do ayi gbaji do tu do me hetin do ayi gbarogo na do hon dona onyaro se e wana o ta nyu to he me we na do te do mi do do che bo ndo to hun kan to Kristi Jesu to e so i hude vu to yin o so ja me mo jo mi o ti o ton dali na nko i ma mi to mi ndo do che bo ndo do hun kan to Kristi Jesu to e so i hude vu to ti jo me e dabo Kiko pulo ko iwe tondo sanvola mi.